وذهاب همومنا وغمومنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم اتق ركابنا وركاب آبائنا وركاب أمهاتنا وركاب إخواننا من النار اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في العالمين اللهم انصر شبابنا في الكشمير اللهم انصر شبابنا في الكشمير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین یہ شہادت ہے گاہ الفت میں قدم رکھنا یہ شہادت ہے گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان زانہن مسلمان روزن کو تانچ مشکل مسلمان زانہن مسلمان روزن کو تانچ مشکل یگو سبز کو بے باسن سہے باسن بلال آسون یگو سبز کو بے باسن بلال آسن سہے باسن واجب الاحترام علماء کرام استاد محترم مولانا مشتاق احمد ویری حفظہ اللہ دیگر ذمہ داران عزیز ساتھیوں ابتدا سندر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق بیش بہا درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرہ بر کامل جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا درود سلام پتہ اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم شامل حال سے مسلمان اللہ تعالیٰ سن اس گھر سندر مجتمع غرض غایت چاقو روزی گز گسن پروردگار بے گسان گنہن مغفرت کرن پروردگار مسلمانوں گس کائنات سندر کامیابی سے ہم کنار کرن پروردگار عرب و عجم یک مسلمان ظلم سندر عرشوال مسلمان کر ظلم نش آزادی آتا پروردگار عالم مسلمان کر کامیابی آتا مسلمان کر کامرانی آتا آمین یا رب العالمین مسلمان آسنک حیثیت چھے کس انسانس واریہ زیادہ ذمہ داری ریسپانسبلٹی ایم امس آیت چکر رب کائنات تو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم کن شید بت کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کن شید بت ولتکم منکم امت يدعون الى الخیر یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر یعنی مسلمان چکائنات سندر ذمہ دار یہ روز یہ پرت معاملہ سندر یہ پن ذمہ داری نکوالن تمہیں انداز یہ انداز امس کائنات سندر بیان گمت کرن پروردگار ات پڑھ ہچناون گمت کائنات سندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری نکوالن سندر چھ مسلمانس واریان زیادہ تکالیفن یون برداشت کرن یت قرآن مجیدن کر بیان والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تم چھن خسار سندر یمو ایمانن عمل صالح کرک بیم ات معامل سندر ات دعوت سندر یم تی تکلیفات وج تت پر گئی صبر کران حق اس دعوت پر گئی صبر کران واریہ زیادہ چھیت دعوت سندر تکلیف وج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریہ زیادہ ستاون آمد اسلام جوات اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کرک بیان تمام انبیاء کرام علیہم السلام یوتا یت وجہ اندر ستاون آئی یوتا آو کنی دن ستاون اسلام جو وجہ اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امساد
غزوہ احد اندر دندانی مبارک گئی شہید محمد رسول اللہ یل زخمی آو کرن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر بیان اتاز ام کھوت جزا تکلیف ووتمت یوتا آز وہ تکلیف ام کھوت زیادہ تشا ستاونا آمت میانی سردار و سرتاج دبن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمی خود زیادہ چھامت تکلیفات ناون چانس دل کس قرار چشمنین شجار محمد رسول اللہ تامی دوئل طائف نو تشریف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طائف کس میدان سندر آو لوہ لہان کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یوتن خدیجۃ الکبریٰ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم دعوت آغاز کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اعلان سوی اعلان یس کائنات سندر ثت باز کران اعلان سوی اعلان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کائنات سندر زندگی بسر کرن والو مکہ سندر زندگی گزارن والو پریو لا الہ الا اللہ تو کر کامیابی آتا پروردگار تملک العرب والعجم از تچھ یہوئی دعوت از تچھ یہوئی کرائٹیریا از تمیل تمسیک عرب و عجم بادشاہیت یہ علامہ اقبال کو بیان دپن جو چاہتے ہو جہانگیری محمد کی غلامی کر جو چاہتے ہو جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر رکھ شہنشاہ عجم ہو جا دپن ساملاو تاپناو سوئی کردار تتمئی تعلیمات یم تعلیمات کائنات سندرگاہ شرائع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل امک کلمک بنک چاملی طور دعوے دار یل عملن اپنایا کائنات سندر لا الہ الا اللہ چدی عربشت خلافت پروردگار چدی عجمشت خلافت پروردگار مگر کاش مسلمان سکردار اپناون کاش مسلمان تم تعلیمات اپناون آج سچ کمزوری وچھن آج سچ عرب و عجم وچھن پریشان یا پر نظر تراون تچ مسلمان کمزوری اندر تچ مسلمان نوتوانی اندر یل نظر تراون افغانستان سندر اکھت اکھ حفاظ آئی شہید کرن اکس حفاظس پہ ڈاؤں اٹیک کرن تم گئی شہید دعوت تم ساتھ ستت مجاہد آئی ستت حفاظ آئی شہید کرن دور اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہی تم ساتھ جیون خطر اجدی اختم یم علم زانن وال یم قرآن زانن وال یم حدیث زانن وال اچھ نصیحت بوزن اچھ وصیت بوزن اچھ قرآن ہچن اچھ تعلیمات ہچن اچھ سوزو حفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوز ستت حفاظ یم آئے دوکہ دیت شہادت اسواتنا عرش والے ات پر تم ساتھ کرتک ظالم رسوا ات پر تم ساتھ کرتن باطل رسوا آج تکرن امریکہ رسوا پروردگار عالمین یمو اکھت اک شہدہ اکھت اک حفاظ شہید کر پروردگار عالمین تمن ہے تمیک بدل پروردگارا آمین یا رب العالمین مگر کرداروس تعلیموس تم ساتھ اس مشن کائنات سندر یہ اسلام گوس کریا بستی پھالن وول بنن یت اسلام گوس کائنات سندر عروج میلن تم ساتھ گئی دنیا تمام باطل کھڑا قیصر روم گو کھڑا کسرا گو کھڑا دب اسلام مکلاو ابو جہل گو کھڑا تج گئی منافقین کھڑا عبداللہ بن عبیسی یمو اسلام سجم مول کمزور کرن مگر رب کائنات کر بیان اے میان عظمت
वाली पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरीदून लियुत्फियु नूर अल्लाह यमन आज तमन्ना चौराव इस्लामुक चोंग इत पड़ आज अमेरिका तमन्ना इत पड़ आज रूस तमन्ना इत पड़ इस्राइल तमन्ना आज गोस इस्लाम सफे हिस्ती पे मिटन नाउज़ बिल्लाह मगर रबन कोरमुत युहुंदी अरमान युहुंदी दिलच ख्वाहिश कुरान मजीद अंदर बयान यमन तिछु तमन्ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम छ यसान अश इस्लामुक चोंग यसन चौरावन मगर यम नज गछ नै कामयाब या रसूल अल्लाह क्याजे वल्लाहु मुतिम्मु नूरी वलौ करिहल काफिरून रब्बन आज इस्लामुक यह नूर इस्लामुक यह चोंग कोरमुत कायदार इस्लामुक यह चोंग कोरमुत मुनव्वर या रसूल अल्लाह इस्लाम के सही हकनीम छौराइत अगर दुनिया सोरी बातिल गज जमा अगर दुनिया सोरी कुफर गज जमा इस्लाम खिलाफ यमन कर सारनी नेस्त नाबूद परवरदिगार इंशाअल्लाह इस्लाम से मिटाई हकन मगर किरदार गो सोई किरदार आसुन तालीम गो सोई तालीम आसुन युस किरदार कायनात अंदर सहाबतुल किबार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन यत कुरान मजीदन सतमे कोर बयान ये सतमे तालीमात दिस कुरान मजीदन अपने मुसलमानों तेल बनु हिदायत याफ्त तेल गछु कामयाब कर गछु कामयाब युस कायनात अंदर सोई वक्त कर फालो सोई ट्रैक कर फालो युस ट्रैक फालो गई करान सहाबतुल किबार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन फ़इन आमनु मिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ तिथि पर ईमान अनु तिथि पर इत पर ईमान अबा बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला इत पर आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ये जो तिमन दहन सहाबन अंदर यमन हमल गई करार यमन हमलाव करन याव शहादत वातनावन मगर ये जख्मी हालत जख्मी हालत अंदर यो सलाफान कोरमुत ऐलान सलाफस मकस अंदर खातून मालदार खातून अमिस जिंदगी कत्ल आमद करन मैदान बदरस अंदर तिम कर्मित आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलाफन कोर ऐलान दोपन युस मे आसिम बिन साबित सुंद सर मुबारक दी अनित तमिस दिम बह ऊंट सिन बस्ते अंदर सोन एनाम ऊंट सिन बस्ते अंदर दिमस सोन एनाम युस मे आसिम बिन साबित सुंद सर मुबारक दी अनित बुचम तथ अंदर शराब यमो बनो चाल चाल करित नीक दो सहाबा दोपन अस कुरान पढ़न अस हेचुन तालीम अस इस्लाम अनन वाल बनेमत अस दियुन तथ अंदर फलन 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 मगर तथ अंदर गो जरूरी आसन आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मगर अमनिश बाखबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मालूम आशा तिल दहन साबन हलाकत संदर त्रायन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसिम बिन साबित बाकीम दयार छुपकन यमन गयम अडवच हमलावर बनार यमन गई तीर बेअंदाज आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी मगर दुआ कुरन अर्शवाना महबूद बरहा का चांद दरबार शिजार पार करन चांद दरबार शिजार पार करन आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या मांगो क्या करूं दुआ दोपन अल्लाहुम्मा बल्लिगना रसूलना अर्श वाले म्याने हाल निश्चि बेखबर वंकन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मगर तुझुक म्योन हाल जानान मुस्लिम संदरी अल्फाज मगर तुझुक अर्श वाले म्योन हाल जानन वातनाव तो म्योन हाल दर खिदमत रसूलुल्लाह म्योन हाल वुचनाव यास आव करन अमन छु बेखबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मगर अर्श वाला सुवातनाव मेन इंफॉर्मेशन सुवातनाव सोनी मंजर कर टेलीकास्ट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बत कुरन बयान दबन अर्श वाले
یت پر آیت مبارکہ نازل گئی یت پر آیت مبارکہ نازل گئی یا ایھا الذین آمنوا ایمان آنے والو لا تتخذوا اليہود ونصارى اولیاء من دون المؤمنین ان سے یہود بنا ایک دوست ان نصران بنا ایک دوست ان مشرک بنا ایک دوست یم ہیکنین دوست بنت مومنن ورائے یم بنا جکن دوست اب یہ اصول کورمت بیان الولا والبرا دوستی کس سے اور دشمنی کس سے دوستی تی تمسی سۭتۍ ییٚمِس سۭتۍ بیان کوٚر رۄبن تہٕ محمدُر دشمنی تمسی سۭتۍ ییٚمِس سۭتۍ بیان کوٚر رۄبن تہٕ محمدُر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش والا یت پٮ۪ٹھ یہِ آیت مبارکہ نازل گٔیے عاصم بن ثابتن چھُنہٕ پنُن دشت مبارک بٲطنس سۭتۍ مِلومُت میں چھُنہٕ بٲطلس تتہِ پٮ۪ٹھ سلام کٔرمٕژ مےٚ چھُنہٕ ٹچ کوٚرمُت تتہِ پٮ۪ٹھ پنُن دشت مبارک ظٲلمس سۭتۍ جٲبرس سۭتۍ چھُ عاصم بن ثابت محبت حظ ایمان حظ اعتقاد حظ آز چھا ژےٚ تہٕ مےٚ أسۍ کیٛازِ کامیاب گژھان اَسہِ کیٛازِ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ کمزوری اَسہِ کیٛازِ شُپین تہِ پریشان ارداہ ماجہِ چھُ ودان حظ تہِ شُپین پُلووم تہِ پریشان پُلوامِچ موج تہِ چھِ نالہٕ دِوان اسلام آبادٕچ موج مگر تٔمِس مٲلِس اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل ییٚمۍ مالہِ کوٚر بیان گۄمرو چٲنۍ قۄربٲنی چھُم قبوٗل مگر رٲضی گژھنَے پروردگار رۄب گژھِ نہٕ رٲضۍ ییٚلہِ رۄب گژھِ ییٚلہِ ابا جان چھِ رٲضۍ ول مول چھُ از رٲضۍ نیر رٲضی گژھِ پروردگار جزو فی سبیل اللہ دِ پنُن پان فی سبیل اللہ دوٚپُن ابا کوئی تمنا ژٕ گوٚژھُم رٲضۍ اگر ژٕ آسٮ۪م رٲضۍ تہٕ رۄب چھُم رٲضۍ اگر ژٕ چھِیم ناراض تیٚلہِ چھُم ناراض پروردگار دوٚپنس گۄبرو ابا جان چھُے رٲضۍ گژھ رٲضۍ گژھنَے پروردگار آز چھِ حالات توے کیٛازِ اَسہِ کوٚر نہٕ سُہ ٹیٖچِنٛگس فالو تم تعلیمات فالو یم ژےٚ مےٚ بیان کرے قرآن مجیدن تہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاصم بن ثابتن دوٚپ عرش والہِ مےٚ اوس توٚتن تام اختیار یوٚتن تام زندگی ٲس بہٕ اوسُس نہٕ یِمن سۭتۍ کلام کران بہٕ اوسُس نہٕ دٔسۍ پوٗژھ کران بہٕ اوسُس نہٕ اتھ مِلاوان مگر بہٕ چھُس شہادتس قریٖب عرش والا بہٕ چھُس شہادتس قریٖب ییٚلہِ مےٚ ییٚمہِ دُنیا نیٛار تہٕ مےٚ چھُنہٕ اختیار مگر بہٕ سیزار پار کرن مرنہٕ پتن تہِ گژھِ نہٕ یِم میٲنِس جسمس اتھ لاگٕنۍ مرنہٕ پتن تہِ گژھِ نہٕ یِم میٲنِس جسمس ہٮ۪کٕنۍ اتھ لٲگِتھ یہِ چھُ دعا کران عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ یہِ آو شہادتس واتناونہٕ کٲفر آیہِ نزدیٖک دوٚپُکھ أسۍ ژٹو سرِ مُبارک أسۍ زینو انعام أسۍ زینو انعام أسۍ ییٚلہِ سرِ مُبارک ژٹو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تم سات کیا یمن امی انعامچ لالچ مگر یم تہ آئی رب کائناتن سوز تیز زیادہ دتری یم بیچ جسم مبارک عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی یم دتری بیچ عاصم بن ثابتس کہنے کخنا جسم مبارک نیت کافرو دب گئے ون پرارو شام تام گھن انہ گڑھ یل انہ گڑھ گھس دتری واتن تکلیف دتری واتن تکلیف یل دتری تکلیف واتن شام گھن شام پت انو سر مبارک ٹھٹت شام پت انو سر مبارک ٹھٹت یم ات حالتس اندر مگر تیز لوگن باران تیوت پیو رود زیادہ جسم مبارک گو پانس ستی نیون پروردگار ہاں مسلمانوں مسلمان یزد پاسوی بن جہاں کیا مسلمانوں چکرموت نظر تلتی انجہاں کاش چت میت نظر تلاسو کاش چت میں سو اصول چت میں تم تعلیمات چت میں سیرت صحابہ نظر تل ہاں مسلمانوں مسلمان یزد پاسوی بن جہاں کیا مسلمانوں چکرموت نظر تلتی انجہاں جنگ بدرس منزائی صحابہ تریہن تیتروا ساس بد پائک پتھر اتمان حزا سنجہاں حق حوان مالن تجانن مل بدل جنت دیوان مال ما
عبدالغنی چھوئی گسپنن زوکن جہاں یہ کردار آسی قرآن مجید کور بیان دبن زانن چھ پروردگار وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ رب چھ زانان کس بن ماوینو مددگار ربس کس بن ماوینو مددگار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تس کردار چھ آسن یل تس بلندی چھ آسن یل تیوت قرب چھ آسن ربس سوچ تل چھ کائنات اندر روز پتہ گٹ اندر گاش آوان تج آئیو ابھی بن خلف امی کور بیان دپن بکارن میدان بدن سندر بکارن شہید محمد رسول اللہ میدان احد سندر بواتناون شہادت محمد رسول اللہ یلی خبر وات در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم کر بیان صلی اللہ علیہ وسلم دپن میانے یارو بکارن بواتناون وسیل جہنم ابھی بن خلف انشاءاللہ واتنائی وسیل جہنم ابھی بن خلف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر اوسس گمان اوسس واریاہ زیادہ یہ تھی میدانی بدر سندر وز بے دپن بواتناون از کر بہ مقابل یا گژھِ سُہ قتل یا گس بقتل یا گس بنجات لبن یا لگ نجات محمد رسول اللہ وت میدان بدر مگر زراس سرسی پانس لگ سوری پانو زراس ولت یا مقابل سندر محمد مگر اور در مقابل سندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در مقابل سندر یہ گواری زیادہ زخم کھان یہ گواری زیادہ زخم کھان تو پتھر لائنی آوان واللوگ مقابل ابھی بھی لکھال پست محمد رسول اللہ رسول اکرم نے بیان کرمت بواتناون وصل جہنم ابھی بھی لکھالف انشاءاللہ بواتناون یعنی مقابل لوگ دپن کنی کی نسل کان پیچ یل یا پر حمل کرا یہ حمل کرا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ پسلی کن نظر حلس کن ایک سائد نظر اپوری صدرون نیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیزر صدرون یا پتھر لائے کرک دیتن واری ازاد کرک دیتن یارا یارو تل تھو دبایات سے کیا کرک دیتن تشوین زخم خون تشوین آمد یہ معمولی خراش سے کیا کرک دیتن چکا دوئی تمہیں آئیو میں تلن والیو میں وانن والیو میں تیز داگ میں ماری داگ اگر آج تھوک لائے ہمیں اپن محمد سو تھوک تکر ہمیں قتل اگر تھکیوت لائے ہمیں اپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو تھوک تکر ہمیں قتل کران تھوڑا وقت نوک برو پان یہ گو ایتی کرن انتقال یہ گو وصل جہنم کیازے امی سوسی بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان مقابل اس کس سکتے اگر مسلمان سکردار تو سکل براش کامیابین چھو آسن کائنات سندر زچیز یا آس اکنامیکل ساؤنڈ پوزیشن یا آسس ہتھیار تنی انداز باطل گھس مروب اگر نہیں آسس تیرے آسس ات معاملہ سندر سو روحانی پاور سپریچول پاور یہ صحابان تمہیں صحابہ دیتا میں ساتھ محترم یہ ام کرن میں تسی اگر میں کن شئی اور یور گز غلط گز میں طالب علم واری لگت درجک طالب علم تمہیں صحابہ دیتا گلوڑ یہ تمہیں سامان اس تمہیں تو گلوڑ اتھس کر لوڑ اس طاقت کن یہ اس سپریچول طاقت یہ اس ایمانی طاقت ایم لوڑی دس تلواری ہز لوڑی دس تلواری ہز کام مگر تمہیں صحابہ سوس تس کردار تس عمل نامہ عمال
अंदर आज स्पिरिचुअल ताकत नजर गसान न रूहानी ताकत न इकोनॉमिकल साउंड पोजिशन तेल क्या दलील सानिस नौजवानस क्या सह किरदार नजर गसान युस किरदार तम सातन सहाबन अंदर आज क्या नौजवान लुकन हुंद देन गोमुत इख्तियार करन करो बयान रसूल अकरमन खुलूफुल यहूद व नसारा यहूदन हिंस करो मुखालफत नसरानी हिंस करो मुखालफत मुशरिकन हिंस करो मुखालफत फिर क्या बात हुई कि हमारे नौजवान को नबी का तरीका रास नहीं आया और इसे वो तरीका रास आया जो गैरों का तरीका है उसे बाल रखने का अभी तमीज ही नहीं है कि ये नबी के बाल नहीं है ये गैरों के बाल है जो मेरी दाढ़ी है ये नबी की दाढ़ी नहीं है ये गैरों की दाढ़ी है जो मेरे कपड़े है मेरा लिबास है ये नबी के लिबास से मेल नहीं खा रहा है फिर कामयाबी आए तो आए कहां से कामयाबी कतमेल यो तम ताम किरदार नौजवान संदर पद फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बि फकद तदो तिथै पर बनियो ईमान हो सुई किरदार तो सुई कैलिबर करियो पन्निस पान संदर हासिल यो सहाबान ये सु किरदार आसी तेल कायनात संदर मरूब आसकन तेल कमजोर आसकन तेल आसकन परेशान हाल कुरान कुरन बयान वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम आयो तुई रोज़क आला तुई रोज़क बाला तुई रोज़क बुलंदी पे मगर शर्त छ इन कुंतुम तुई रोज़ ईमानदार तुई रोज़ ईमानस पे सो ईमान छुन इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम सो साद रब्बस अगर दुनिया गस जमा अगर सोरी दुनिया ये कथ करने खतर आयो कशीर छ जुल्म आयो कशीर छ ज्यादती आयो कशीर गस आजाद ये गोस अमन क्यों बाहर अगर सोरी दुनिया कर कथ पता रबस मंजूर गसा क्या रब करू रोज रब सनिस दरबार अंदर यू रब सनिस दरबार अंदर बनो मंग मंग करन वल वतन वल जार पार करन वल तो हायू गट अंदर गाश परवरदिगार इत पर तमिस यारस होवन युस यार वारिया ज्यादा कमजोरी अंदर तिमन साहबन दौलत दौलत खास तजस अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला नु तीर शान यली ईमान उन्त यगो नागवार अबू जाल दोपन बय मैदान मार संदर चोन वाज बोज खंतर मगर गुस्ना सुन अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये पहल लड़को गुस्ना आसुन अता जमिस्त में गछ बराबर दी ये उस रातम तीर रचन एमिस्त में गछ बराबर दी अच्छा वारियान आयत वारियान तकब्बर जटलिउंड अतास बुचुस मस्जिद जुट तकब्बर है बुचुस इमामतस जुट तकब्बर ये तकब्बर छुन ज्यादा कालस रोजन वोल ये पूछना अबू जहलस ते अबू जहलस पूछनी तकब्बर अबू जहलस वनन अबुल हकम दानयुन बाप तजस तेमिस वरै फैसला गसन फैसला ओस गसन अबू जहलस वरै मगर तेमिस हानु रब सुन जात समझ तेमिस हानु समझी मुहम्मद इस्लाम तो सुना यह कि अबुल हकम यह अबू जहल मगर अबुल हकम फहीम गो सु कायनात अंदर अक्ल वाल गो सु कायनात अंदर यमि जात आय समझ जात जुल जलाल हजरत अल्लाह यानी उमिया बिन खलफ समझ रफी तरन अबू जहलस फिक्र दौलत तरन उतबास तो शीबास फिक्र दौलत तरन तिमन मक्के रईसन फिक्र इतर फिक्र अब्दुल्लाह इब्न मसूदस अकिस कमजोरस अकिस गरीब यारस तर फिक्र याओ साहेब रूमी रूम पर तमिस आओ समझ सलमान फारसी पर तमिस आई समझ बिलाल हबशी इब्न गुलाम उसे समझ में आया लेकिन अबू जाल को समझ में नहीं आया और उस बुलंदी से इतना नीचे गिर गया दोबारा उठने के काबिल नहीं हुआ पतवो तो दोबारा थोत काश ये नौजवान से फिक्र तिमनाथ खान कुर्बान तिमनाथ खान कुर्बान दबन के अनपढ़ तिमन में छर कलामास दबन वारिया तिम यम अनपढ़ मगर कलामस छु तिम अंदर में याद पेवन शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह यमे इलाको रोजन वो शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अला अनपढ़ पढ़मुत कुने पढ़मुत ना यूनिवर्सिटी अंदर फारिग न हुत फारिग अत मामलस अंदर मदीना यूनिवर्सिटी अंदर न कश्मीर यूनिवर्सिटी अंदर फारिग मगर ये कलाम पढ़न ये कलाम बोजन तक समझ यवन तौहीद तक समझ यवन ज़ात जुल जलाल हजरत अल्लाह
سوی اوست سوی ہواسی سوی کر جہازو سوی ساری اندیش کاسی وحزو پایس کیتھن قبر چھے پوش زن شیری کیتھن قبر چھے سیاچا کہ ہنگل صاحبو چانے ویرے کہ ہنگل زیرے اکی گمراہ دبن چھے کہ ان پڑھان تمن میں چھر کلاماس اڑن پنی پٹ چھر اللہ اکبر مگر کیا دلیل یہ کیا وجہ دبن تھزر بخشن ہمس حب شی بلال ساس تھزر بخشن ہمس حب شی بلال ابو طالب پتھر اللہ اکبر ابو طالب پتر محمد رسول اللہ مگر ہدایت نصیب سندر یلنو ربن جتس ہدایت کہ جتس نے ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اب شکرن غلامہ رپیو ورائی مال ورائی گوڑن امس مکان تی پانن امس دکان تی پانن یہ غریب یہ واریا زیادہ کمزور امس کہن دنیا یہ حیثیت مگر امس دتن مقام بنو مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن دتن مقام تو مرتب ابو جہلس گئی یہ برداشت دپن بہم بوزنی قرآن و حدیث بہم بوزنی چون دعوت مگر یم گھن آسن دربارس اندر دپن بہ سمجھاوت بہ دپک مجیو اندر یہ دربارس اندر مگر اپن کرنس بیان واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم اد از پنن ذات کرناو قرار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن لوکن سوچ اد تم غریب اد تم کمزور تو ناتوان اد تم سیارنگک مالک بلال تم زیادہ ربس ساٹ کیا ربن بنوم تو سولت کرائٹیریا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ربس نزدیک ساروی کھوٹ ٹوٹ سو یم زیادہ تقوی آسی یا رسول اللہ یس تقوی شعار متقی آسی کردار والا سوچ ربس زیادہ ٹوٹ یا رسول اللہ بشن ابو جہل ٹوٹ میں ناشیم مکی رئیس ٹوٹ ناشی ٹوٹ بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ موضوع قلب الباب یہ موضوع قلب الباب مسلمانوں نوجوانوں میں نوجوان اکثر نظر گھان اگر نوجوان پز پہ قرآن و حدیث محبت تھوان پز پہ بوزن قرآن و حدیث پز پہ درد کشمیر قوم پز پہ درد اسلام تیل بن پن کردار اسلام ست رلاون نہ اپز دعوا نہ دونک ڈکس ٹھے لجت مہر جہاد قہر قومس یہ دونک بازی یہ دین کن تھم ٹھے وعد کر یہ ٹھے پانس خبر جوانو 313 گھ دوبارہ ین ون کروڑ استن مقابلس من یہ دین گھا دوبارہ روشن ثہ بن تیتھ ہیو نڈر جوانو کاش سہ کردار پود تیل بناو سہ کردار آج تہائی گٹ اندر گاش پروردگار آج تہائی کامیابی ست کر یت مظلوم قومس ہم کنار پروردگار انشاءاللہ ربس کرو دعا پروردگار عالمین کرت مسلمان کامیابی آتا کرت مسلمان کامرانی آتا ربار بوجم یتین مسلمان ظلم اندر رب مسلمان کر ظلم دور رب مسلمان کر زیادتی دور پروردگار عالمین ام بیمار تمن کر شفا ہسپتال کن بیمارن شفا پروردگار عالمین جیل کن بیمارن شفا پروردگار عالمین گارن اندر بیمار تمن کر شفا پروردگار عالمین علماء حقن کر حفاظت علماء حقن کر حفاظت پروردگار عالمین یم تی اسلام خاطر آج تام گئی پنن زو دیوار رب تین شہادت کر قبول رب تین شہادت کر قبول رب کروٹ کرو جنت نصیب رب شپین کے نوجوان انسار پلوان کے نوجوان انسار باقی کشمیر کے نوجوان انسار رب تین خونک دنیم البدل کشمیر جس قومت از آزادی برائے اسلام مسلمان کر فتح و نصرت آتا مسلمان کر کامیابی آتا مسلمان کر کامرانی آتا عرش والی مجد شریف بنان صدری مجد کالمی صدری درہمی معاونت کر مزاستان رب دین دنیا کا رخابات یم کے ماندر گزرے متمن کر جنت اندر جائے رب یم زند پروردگار
پروردگار عالمین تم تھو ہدایت پر یہ انتظامیہ کرن آباد یہ نماز پڑھن ول کر آباد پرناون ول کر آباد پروردگار عالمین سان علمان کر حفاظت اچ پن استاد محترم مولانا مشتاق احمد میری صاحب حفظ اللہ تشریف فرما ارش والے علم کرس برکت ارش والے عمر کرس برکت پروردگار عالمین زیادہ زیادہ کرو زور بیان عطا ارش والے ان چون واریہ زیادہ یت قوم ضرور ان سائی کوشنا تا دیر یت جماعت انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ